Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivakashele ubaba wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi-ke ingabe usehilile yini. Asike simuze ukuthi usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Hayi siyaphila. Ngi-right nami. Ngicela igama nesibongo negama lendawo obuya kuyona. Mina nguSithembiso ngwakamhlongo kodwa ngisuke eNtuzuma endaweni ekuthiwa iselindelane. Oh okay. Yes. Ukhulele khona vele? Ya ngikhulele khona. Oh alright. Benjani impilo ukhula? Impilo ayibi right impilo. Kusakhona abazali kodwa ke kusekhona abazali nje kudala. Kwaya ngokuya abazali sebengekho kwaqala kwaba nenkinga. Kwaba hectic impilo abazali sebengasekho yebo. Mhlambe nje abazali sebehambile bekuba umdala obusele naye ekhaya. Bekubhuti wami naye ongasekho kuthiwa ubheki. Oh askies. Bekumuntu nomunye ke umunye kuthiwa umphile abamawele nobuhle abalamaye nobheki yebo. So manje sekuwena umdala. Njengamanje kusele mina khona abeza emva kwakho. No mina nje ngathi ukugcina wayeza lo mama yebo. Oh okay. So cela ungichazele ukuthi bagila ngani kwenzakalani? Kushuthi manje kunento eyenzeka ngo2021. So ngokusebenza bengisebenza eJohannesburg. Okay. Umsebenzi ngoba ngahamba nami ngayibuyisela esikoleni ngo2010 then ngaqeda umatric ngo2012 sengimdala vele. Kwathi ngo2013 ngaqala euniversity. Then ngaphasa euniversity ngacomplete ama studies ami euniversity ngo2016. Ngase ngiqala ukusebenza ngo2017. Okay. Yes, Johannesburg ngoba ngebhadi ngawuthola umsebenzi anguthola ngeKZN umsebenzi we-teaching ngaze ngizothola eJohannesburg. So njengoba usuhamba uyosebenzela ekudeni ushiye ekhaya? Njengoba usuchazile nje ukuthi abasekho abantu abadala. Yes, ngishiya ingane kaBhuti wami ngoba ngashiya ingane kaBhuti wami no sisi oyintombi kaBhuti ukuthuzanele. Oh okay. Yes. So masutholile umsebenzi ekudeni mhlambe ngabe uyayithumela imali ekhaya? Ya kona bengizama lokho okuncane mangikuthola ngifake and ukuthi ngifake lokho okuncane okunye ngiyimele ngoba nami vele bese nginezami izingane zothu. Uhlala nazo eyodwa bengihlala naye eJohannesburg eyodwa ke isele eNtuzuma ngoba izalo mama bahlukene. Oh okay. Na kulungile ngicela uqhubeke nodaba. Ekushuthi kwenzeka nje ngo2017. 2017 ngifike ngathola umsebenzi ngase ngithandana nomunye usisi wasefolweni. Wasefolweni yes. Okay. Yeah, okuthiwa uThabisile wakaNdlovu Thethwayo. Masithandana siqhube sithandane 2017, 2018, 2019 ngo2020. So kuthi ngo2020 and then nami ngithi ngiyayicheckela ku Facebook. Ngase ngithola imessage ukuthi a long text ku Facebook. Le message ingitshela ukuthi omunye usisi uhlala lapho uhlala eSinthini eJohannesburg and eParkmore eSinthini. So ethi lo sisi nginenkinga kanje ngoba nami nganginenkinga vele ngiyibona ukuthi fanele ngiyisolve empilweni yami. Okay. So engitshela lo sisi ukuthi nginenkinga ngibona ukuthi hayibo lo sisi lo ngathi ukuthi ukhuluma into vele engi-experienceayo ukuthi why wena usho ungitshela according to ama ancestors ukuthi nginenkinga ukuthi kunezinto efanele ngiyilungise empilweni yami kanje. So ethi ucela ngibe interested. Ethi ucela ngiye eParkmore ngoba mina ngisuka eBrixton. Ngasuka eBrixton ngihambe ngikhona eParkmore eSinthini. Mangifika kuyena eParkmore hayi ngifike engihlolele ke ngendlela ahlolwa ngayo. Mangimthola lo muntu akuyena la eSouth Africa wakiphi waseUganda. Oh okay. Yangizwa. Angitshele ke lo sisi ukuthi ke ngingathi ngumuntu izinto zami ezivimbekile zivinjwa yini impilo yami ukuthi ngisho amadlo zami angibekele something. Yes imali enkulu yabo. So mangibekele something lamadlo zami
kuzomela mina ngikwazi ukuthi ngikhokhe something, ngikhokhe imali kubona ukuze bekwazi ukuthi mengivulele bekwazi ukungixhumanisa namadlozi ami. Bona so kuhambe ngiphindele futhi ekhaya ekukhona endlela engangihlala kuyona eJohannesburg. Okay. Mangiphindele indlela engihlala kuyona bayisethi ke lo sisi ke okwesibili ngicela ukuthi ubuye kodwa ngicela ukuthi uthathe ushanele phansi. Yabo mangishanela phansi ngithathe izibi. Okay. Yes, ngithatha izibi ngifake iplastic mase ngithatha amanzi. 5 liter u1 liter ngithela amanzi kulo 1 liter nezibi engiyishanelile endlini yakho la engihlala khona. Okay. Then mase ngiyahamba ngiyakubona eJohannesburg. Okay. Sinsini ngempela ngikwenze lokho mayifika khona kunomunye ubhuti kuthiwa asebenza naye kuthiwa uFred wakabugenya wakhona naye le eUganda. Yes, mayifika lo bhuti lo befike beyithathe lezi zinto nezibi zami beyifake ebhodeni elithile befake ebhodeni elithile bepheke phambi kwami ngibuka. Okay. Becula amaculo abo lezi zinto zama-ritual labo. Becule amaculo abo makuphuma ke lana uphume kuleli bhodi bethi angime kude ngingenise kwenye indlu nje emnyama ama-black ungaganye lutho kuvaliwe thetha khanyiswa amakhandlela kule ndlu. So mangingena kule ndlu ungena nabo noma ngena nabo. Okay. Ngena nabo bafike becule beshaya ihlombe kanje. Belishaya ihlombe lihlayo babusiba u2 uyena imini beshaya ihlombe kanje beshaya ihlombe. Hawu makho kuvele impondo ethi hayi kuvela ibhokisi elincane kanje kuvela imali eboshiwe. Uvela kuphi? Kuleli bhodo leli. Oh, okay. Angithi ibhodo lithelwa amanzi lathelwa nalezibi. Sekuvela zonke impondo, izinto ezisabekisi, ibhokisi izinto ezisabeka imali, izinto nje engazi ikhumba zenyonga zonke lezi zinto zihlangene ndawonye. Sebethini labantu sebethi wena ke nazi izinto ezivimba impilo yakho ezenziwa abantu. Then nami ngokuthi hayibo labantu ngiyabakhola phela labantu yabenza nje izibebavumile benginikeze enye into bethi okay wena uzogeza ngale nto ugeze ngale nto ugeze ngale. Yabo ngihambe ngiendlini ngiqhubeke ngiyisebenzise lezi bengibize futhi bangifonela so mabengifonela mabengibiza bathi hayi kunento efuna ukuthi sikutshengise wona bangitshengisa ibhokisi nje ibhokisi elelincanyana nje lingaka leli bhokisi leli libekiwe belivula ngithi ngingena kuyona le ndlu eminyama mangingena ngizokuba ngize kubona ngifike ngingene kuyona le ndlu inyama akubonakala lutho awuboni lutho bakhanyisa ikhandlela mofika khona then ngilibuke leli bhokisi mangilibuka libhokisi bekhanyisa angithi kade becula ukhanye mabekhanyisa nali ibhokisi la ibhokisi mabelivula ibhokisi ligcwele imali. Oh, okay. Imali. Bathi imali. O200 bonke kubofu. Yabo, ligcwele imali engaka. Bethi hayi, wena uyifuna imali ngithi hayi vele imali vele ngifuna yona. Yabo? You understand? Hayi ngifuna yona imali. Mase bethi le mali lena uyibekelwa abantu bakini. Le mali iphansi ikephi isolwandle. Oh, okay. Yabo? Phansi. So le mali awukwazi ukuyithatha le mali. You understand? Lapho ngiyasebenza mina as a teacher. U-educator kephi kwesinye isikole sathi eJohannesburg. Ethi Brixton. So le mali le mabeyilondonjana bethi okay, nayi le mali le ila. Ngithi okay. So ngingayithola kanjani le mali le ukuze ngizokwazi phela nami ukuthi ngiyithole nami ngiyafuna ukuthi ngithole imali engaka. Bathi wena ucabanga ukuthi ungathola yini ngithi mina ngicabanga ngisho 80 million or 1 million ngiba ngakwazi ukuthi ngisurvive for the rest of my life with my family. Then athi this is okay ukuze kube njalo uzokwenza njani kufanele ukuthi uthole imali eyisamba. Yabo imali eyisamba because this is imali eyisamba engangamali ngibuza ukuthi isamba esingangamalini nayo engasithola uthi imali esidinga eyisamba uzokwazi ukuthi ukhiphe oqala nxese ngayitholi baqale bathi angikhiphe inkomo imali yenkomo ngakhipha imali engango 11,000 engango 14,000 bathi bazohlaba inkomo ngabanika leyo mali engango 11,000 yabo bathi hayi bayithatha mangifika hayi sebeyihlabile leyo nkomo futhi bayidlela inkomo bona bayidlela inyama njengendlela ababeyidlela ngayo kodwa ngabanika leyo mali
but ukuze lezi zinto lezi engangiyithola lapha ebhodweni zihambe ziyolahla fanele ngithenge indawo eziwu2 lezi indawo eziwu2 i2500 iyodwa leyo ndawo ngithenga indawo ngayithenga lezi ndawo ngabaninga leyo mali Okay. yendwangu yangizwa so nangibanika leyo mali yendwangu bayithathe leyo mali bathi hayi bazohamba boyijinga ehlathini bayijinga ehlathini okay bangifonela ukuthi okay they are done ukuthi benze lonto sebengifonelela le mali ke ekufanele ukuthi ngiyikhiphe sebethi ke ukuze ukwazi ukuthola le mali fanele wena wenze njani usinikeze imali mhlambe engango 300,000 ngibuza ukuthi ngizoyithatha then I decided ukuthi okay ngikhulume nomuntu engangithandana naye Okay. hey naye ethi uyabathemba labantu ngithi hey angazi yabo angibathembi kodwa angibathembi ke manje kodwa ithi ngiyabathemba so angempela decide ethi lo muntu wami okay ngoba upayment esikoleni nawo kanje yini ndaba ungavile reason because le mali le oyiyela lapha nenkulu resign esikoleni ungaretire resign because siyashayeka isidudla education so nami ngempela ngiconvince ngoba futhi nabo khona izinto ababeyisebenzisa ukungiconvince ukwazi ukuthi ngibalalele ngayo yonke into Uvume yonke into. ngivume yonke into so kwenzekalani ke ngiconvince ke mina ngihambe ngenze i letter of resignation with immediate effect Kodwa esikoleni ngiyenze lonto bangiqeda leyo nto ukuyenza then ngilinde eJohannesburg because kufanele ukuthi ma resign ulinde mhlambe o7 months ingakaphumi le mali Okay. then ngithola ukuthi okay kuzophuma imali ngiyilindile vele imali ngiyilinde sengiresign sengiqedile emsebenzini iphume le mali bayiphuma le mali iphuma naye lo muntu lwami engizwana naye useyila endlini mayiphuma le mali ngosuku yaphuma ngalo shuthi iphume ngoba iyaqala yathi pending Okay. ngoba ngavula ikhadi lase FNB yathi pending mathi ngase ngiyabafonela ngathi hayibo le mali ithi pending kanti bajabula mayiphuma le mali so kuthi ngakusasa kwakungakusasa isiphumile ngazi ukuthi ngoba ithi pending nayo nakusathi sathi pending futhi le mali izothi izo reflector nini izo reflector after mhlambe 2 days or 3 days so may reflector lema sengibatshela ukuthi iphumile le mali may reflect angazi kwenzakalani ngoba yavele nje ya reflector angazi account number yami bayithathaphi noma izinto zoma transfers bayithathaphi kanjani may reflector le mali ngithi ngiyoyibheka ekseni kwenye indawo eBrixton Mall ngithi ngiyobheka imali ngishawo 00 Hawu. emalini mawuthi kanjani ngithi ngibheka ibank statement le mali transfer kubani transfer kulo Fred Bugenya lo Fred Bugenya mangibheka ihits okay ngireport ngenza ireport Yes. ngenza izinto ngireport khona lapha ngihambe ngiyovula icala epolice station behambe beyobhekwa nabo lapha ababehlala khona mangithi ngilifice leli bhokisi leli mangithi liyavula lebhuku linemali namaphepha nemali ebovu fake ngaphezulu leli bhokisi sengifika khona ngithi ngiyafika futhi hawu nayi nalenkomo eyidliwa la nazi isikhumba esasidliwa la isikhumba senkomo ubona ukwadliwa nenkomo yongishuthi abantu manje ngithi ngiyabheka futhi abantu kuthiwa abantu kade babefuna benza ubugebengu labantu lapha Uyaziwa vele ubugebengu babo. sebeyaziwa bahlala eSinthini and baqasha endaweni eyibiza endaweni ekuthiwa iseParkmore eSinthini iSinthini yabona iSinthini njengoba uyibona iSinthini akuhlali noma ubani eSinthini baqashe eParkmore nakhona bayafuna lapha baqasha khona ngisabathola ngize ngibatholeke sengibathola lapha baqashe abahlala khona exactly nakhona bahambile ngoba ngafika sengingena namaphoyisa khona asibathola abasekho labantu lo muntu wami udla ukhona naye la eJohannesburg and uhlala la efolweni eThekwini uyangivakashela lapha eJohannesburg ngibuye ukube kanjalo so ngibe nenkinga manje ukuthi hayibo ngizokwenza njani manje ngoba manje okay angisenamali Awusenamsebenzi. ngisenamsebenzi Hayibo. anginamsebenzi uphelile imali ayikho nginezingane ngithi ngiyazama ngazi ngizozama kanjani ngoba manje kulikhuni futhi nokuthi ngibuyele ngiresignile emsebenzini you understand la nto so ayi ngihlale ngithi ngiyacabanga ukuthi ngizokwenza njani ngidecide ke manje ukuthi no yazini
ngoba ngine-furniture la I have to sell yonke le furniture ngingene ku-Facebook ngidayise ku-Facebook befika abantu bezothenga ngidayise ngey'mali ey'ncane yabona befika abantu bezothenga bethenga abantu ngithi okay njengamanje into engizoyenza thatha lo muntu wami nengane yami siyabuya ngimnikeza imali yakhe ngithi thatha ubuyele ekhaya manje ilindelana thatha le mali uthathe lezi zinto and angibuyelanga ekhaya ubuya kwami ngabuya ngathi no yazini ngafonela omunye umfowethu wathi omunye umfowethu usendaweni ekuthiwa iseDazinuki eDazinuki ngala endaweni ekuthiwa iseMansenseni unoforum ahlala kuwona khona singahlala ngoba naye wayazi ukuthi ngiright emalini wathi wena mawuthenga igrocer nje uzoba right hayi ngiyithenga igrocer ngathi mangifika nje ngafika ngagcwalisa ngabuya nezinto zagcwalisa igrocer yes hlala eDazinuki 2020 ngoba ngiresign ngo2021 ngagcina emsebenzini ngomhla ka30 March okay ngagcina umhla ka30 March kwangumhla ka21 ngaresign emsebenzini ngahlala ayi akusasebenzeki sisi wami ayi sengithi akusebenzeki ngiyabhaquza ayindeni ithalente lami ngifaka amathazi ngizama ngamathazi ngalana ngithola umshini ngiyazama ngamathazi ngifaka amathazi akusebenzeki ngibhalisa lo 350 ngoba bese kukhona lo 350 yes bavele bengitshela ukuthi wena you are under a pension fund so can't get this kwanza ukuthola ngisho 350 angikwazi ukuthola ngisho ukuthi kufanele ngenze sure ukuthi okay ngiyavuka ekseni ngiyazama ngendlela engizama and this place angijwayele ngiyafika ukuhlala kuyona le ndawo ngahlala eDazinuki ngahlala kwa 2021 2022 kwaba nezikhukhula ngizazi ikhona and angisebenzi lapho ikhukhula zikhona zaba khona zaqeda abantu eDazinuki ngoba kwakudumile ngisho emaredweni ukuthi zaqeda abantu yeah ngahlala eDazinuki isikhathi eside kuthe ngo2020 ngithi this year 2024 2023 2023 ngaqala ngo2023 okay ngiyawenza ama application ya education education ngiya apply online ngiyenza yonke into ngenza into ngena nasama groupini afuna izikole okay mase ngiyaqashwa isikole siselindelane kwathiwa ngizothola isubstitute ngayithola lo substitute kwathi kuba ngcono kwangconywana ngabuye endisahlukana kudala nomuntu wami uma ngenza ngoba ngeke phela ahlalele into washiya nini usanda kufika eDazinuki angishiya nje ngisanda kufika eDazinuki yo ingane ohamba nayo ingane sekuyena manje and ngiyazama labo 400 ngizama kufanele ngithi phohle enganeni ko 600 ngibazama ngithi phohle ngoba ingane ikhuliswe yimi yazi yaba no 4 years ngihlala nayo ngiyondla ngihlala naye ngayikhulisa yazaba no 4 kodwa ngithethe ngingasasebenzi wase yangichomela ke naye nje umuntu osifazana sicabana phela ukuthi siyaxabana umuntu othi yena useyasebenza nje bese sebenza athi ngcono ngoba wena usuyasebenza mina ngoba ngingasebenzi angikwazi ukusupport ingane yami angihlale ngingayisupport ingane yami ke ngihla ngoba bawu2 omunye vele uma wakho nowayesashona uma wakho okay bawu2 nalona ngiyamsupporta nalo ngiyamthola ngiyazama ukuba so but umsebenzi anguthola inkinga umsebenzi anguthola ngiyenzeke le substitute bebone and ngifike namanye ama-street nendlela ezintsha zokufundisa ukusetha kwamaphepha indlela ezintsha and I'm using project emsebenzini angiveli ngibhala ebhodini ngenza izinto nje ngendlela ehlukile engiyibona ukuthi iadvance nami ngi-innovative mangifika ngifuna ukuthi nje nami ngi-excel khona esikoleni yes okay ngiyenze leyo nto ngifundise and umsebenzi angiwutholi even namanje angiwutholi ngisengi-apply ekoleni eziningi ama-districts amaningi e-KZN angiwutholi umsebenzi and then I'm still waiting for ukuthi ngisebenze khona eDuduzane okay eDuduzane isikole eDuduzane vele ngangisebenza kade ngenza i-substitute so uprincipal ngisamlindile even now ukuthi okay angibize then ngi-excel khona ngikwazi ukuthi ngisebenze ngibuye ngisebenze so manje i-problem yami ukulahlelwa ile mali and nalabantu laba bakabani baka Bukenya uBukenya uFred Bukenya mawungamsearcha ku Facebook khona ukuthiwa uFred Bukenya lo muntu okuthiwa uFred Bukenya usebenzela into ekuthiwa ngoba bengimsearcha every time okay labantu abahamba nemali yami okay yeah every time usethi usebenzela into ekuthiwa youth yini com yini but youth com angazi youth bani eco youth
yes Eco Youth from iyakephi yase eUganda endaweni ekuthiwa yini khona idolobha lakhona elikhulu lase-Uganda ngazi bathi yini kodwa khona idolobha lakhulu uhlala khona kulelo dolobha kakhulu and basebenza ndawonye ngiseshe omunye mathi ngiseshe omunye khona omunye ngamsesha futhi ngambuza ukuthi uyamazini uFred Bukhona ngoba ngimbona futhi ukuthi okay ba related isithombe eziningi zakho Fred Bukhona ukhona lo muntu ezithombeni zakhe zafethu abayifutha ukhona lo muntu so ngimseshe lo muntu mase yangitshela lo muntu ukuthi ngoba after that skisi sorry nxese ukuphazamisa after that sengibona nangu Fred Bukhona uyashada how ushada ngayo le mali uphuma eSouth Africa ngemali yami ushada ngayo le mali ngimbona ugqoke ungavela ku-Facebook ungafika uyibone zonke lezi uyaposta futhi lezi zithombe ku-Facebook ngakuvezela ku-Facebook if mhlambe mongo ngimFred Bukhona umbone ukuthi la ubeseshada ndawo belo angibatholi lokho ebabaleka lokho eSouth Africa abakaze bebuye labantu abahambane and abakwazi ukuthi bengiconvince ukuthi okay ngirizane emsebenzini engangisebenza kuona so ezinye izinto sizenzeka uthola uzenzeka mhlambe sometimes uthola ukuthi ubudomu benzile mhlambe wenza ubudomu kodwa kungayona intention yakho uthola ukuthi uzozenze wenze into embi hayi with your intention no kulelo side zixolele sometimes siyazenza izinto sithi sifuna ukusizakala asifuni ukuthi sizidestroy thina but sifuna ukuphakama but uthola ukuthi azisivumeli kuvele kwenzeke nje into wrong uzoyisola kodwa kosambe engenzani bengithi ngizame impilo so ungazigxeki ngalokho akekho umuntu ongayizama impilo asizophumelela ngokufuthi impilo zethu ayifani isikhathi esiningi namhlanje uyawa kusasa uyavuka amalanga awafani so ungafeel wrong ungazigxeki wena ngesingawo ukuthi ngazi ngalenza iphutha elingaka no mhlambe kwakufanele kube isifundo okhuliswa ngaso empilweni yakho because impilo zethu ayifani yes because manje into iproblem ekhona manje sengilahlekelwe umsebenzi ngilahlekelwe umsebenzi ngalahlelwa imali pension fund ngaze ngizolahlekelwa imali ngazolahlekelwa ngalahlelwa umfazi wami umakoti wami ngalahlelwa ingane zami yabo then njengamanje ngoba sengibuyele ekhaya ngoba ngithe ngeke ngikwazi ukubuyela ekhaya then ngiqhamuka sengizoshikade ngisebenza manje sengiyaphindela ekhaya that is why I decide ukuthi no let me go back ngihambe ngedazini endaweni abangangazi kuyona ngihlale kuyona ngirecover kahle ngiqala impilo kabusha kodwa ngayiqala impilo kabusha ngazama ukurecover ngazama nje ukwenza izinto ngendlela ezangiye esontweni ngana ngenzela ukuthi nje nami kwi community kahle ufanele ngabe ngagula ekhanda abanye bayazibulala ngoba ubhlungu kwamukela isimo obonayo sinzima ke lesi ungazi ukuthi uzoqala kuphi uchazela umuntu mhlawumbe udinga usizo because abantu bamanje bayahlekana hayi kancane so uzizwa kanjani ngayo yonke lento le so njenga ngisplitter out njengamanje mina ngiyabona ukuthi okay mhlambe khona into eyenzakalayo kumina ngoba ngisplitter out mhlambe kuzoba ngcono mhlambe iBlack Life yona le esiza abantu mhlambe ngenzeka mhlambe angeke uzowazi futhi ukuthi le video izobuka ubani owazana nobani nababazana nobani mhlambe ungayithola usuthola umsebenzi noma ngixhase because manje still ngisamile and ukufunda multidisciplinary mhlambe kwephi esikoleni ngoba ngifundisa imaths ngifundisa social sciences ngifundisa creative arts ngifundisa creative arts ngifundisa life orientation ngifundisa natural sciences yabona all these subjects engiyifundisa but anguthola umsebenzi eKZN mhlambe I'm not allowed ukuthi ngenze lekhe ngizokwenza but ngiyacela nje ungibizele number yakho because bazobe bebukela just in case because asazi ukuthi ivideo izobukelwa ubani abazana nobani so ngiyacela ubemeza inamba yakho uzisho na ku Facebook uthi ubani TikTok utholakala kanjani ku Instagram mhlambe bangase bak DM mhlambe ungalithola usizo asazi mina nguSithembiso Selby Mhlongo
igama lami lelo but inamba yami Facebook. no uFacebook ngisazokutshela uFacebook Okay. ngisakutshela ngegama lami Okay. sinxa ngusithembiso seBlimhlongo and inamba yami ithi 060 69 14551 inamba ngiyiphinde futhi ithi 060 69 14551 so that's inamba yami ku Facebook nguThera seyongasa umuntu isithakazelo sakaMhlongo leso Thera or nguthi S Child no Facebook about but ngivamise ukusebenzisa lo TS Child Mhlongo TS Child Mhlongo ngoba ngangithi TS Child isithanya my child and usiqale sihlo umfana wami then mase kuba ingathi child cause ngangibeke ecini ngase ngithi Mhlongo from my perspective yami yabo lento so kunjalo ngithola kanjalo uFacebook but inamba yami nje u060 69 14551 yes Sibonga kakhulu asithemba ukuthi ngase kube khona nje oyedwa ngathatha inteke mhlawumbe uyithola usisizakala yes but ke uke wachaza indaba ukuthi uke washiwa personal person wakho yes and uye wachaza ukuthi bese nonga boni ngasolinye naye esekuphakamela ngokuthi wena usena umsebenzini sewutholile umsebenzi yes uhamba nengane yes so kulelo side lelo ikakhulukazi abantu besifazane mengase kwenze ukuthi bashiwe abantu besilisa mebe nezingane nabo most yabo ayibonke most yabo bahlezi bezotshala okumbi ezingqondweni zengane ngobaba ukuthi akakondli akakubhekeleli akakunakile ingane ikhule inalokho emqondweni so wena ngesingawe yini ongathi mawusu right empilweni ingane yami ngizokwazi ukuthi ayibuyelwe ithemba lokuthi imini ubaba wayo and ngiyayithanda kakhulu angilahla kwangasinhloso yami ukuthi ngiyilahla kwangasinhloso yami ukuthi ngihlukene nomama wayo nje umisele ngani ngalokho no ingane yami into engiyifunayo yena uAngel wami uThanya Mhlongo ubiza ngisho isibongo sami yabo so ngoba nami ngangivele ngimlobolileke okay ngangimlobolile nje ngahamba kubo ngawumlobola yabo so ingane yami uyena umuntu engithi empilweni yami ngiphilela yena emhlabeni bobabili nje ngiphilela bona emhlabeni because inkinga yami ukuthi fanele ngikwazi ukuthi ngithole umsebenzi then ngibe financial stable then mase ngistable financially then ingane zami ayikho into engicabanga ukuthi izongivimba ukuthi ngibabone nalokuthi ke mhlambe ngihlale nabo lokuthi ngibathengele ngibana yazi from 20 ngoba ngigcine nje angithi ngithe 2021 engagcina ngomsebenzi uKhisimusi Christmas ngigcine nje ukubanzela kahle Christmas 2021 you understand angikwazi ukubaphantela ukuthi kufika uChristmas uzudlula angithengelanga ngane yami yabo that's bad yabo angibathengelanga lutho ngiyazama kufanele ngizame ngizozama kanjani ngoba fanele ngidle nami fanele ngigqoke nami fanele ngigqoke fanele ngidle fanele ngingabi yiphara fanele ngiyamo yabo and lokho fanele ngiyisebenzele mawuboleka imali umuntu uyaboleka imali and kubi lokho uthola ukuthi uzophila ngezikweletu vele izikweletu siphila ngazo ikhona kodwa hayi ukuthi zibe ngaphezulu kwamandla manje awusakwazi manje ukuthi wenze izinto nomuthi usupport izingane ngoba angisupport zona kuphela kunezingane ezinye zalobhudo ngoba engasekho ayisebenzi ayifundi yabo ngiyazama ngale khona uzithembe wena njengoba umncane and khona enye ngiyibuyisela esikoleni fanele yenze njani fanele idle ikude fanele akubona bodwa laba bami engihleli nabo khona ubhuti ngoba engasekho nje naye uthembe mina ukuthi okay ngikhona la na umsebenzi kuthiwa nedluzi ke sisi alivule phela makuthiwa livalile yabo alivule phela nalo ngutholele umsebenzi ingane ngikwazi ukondla phakame futhi kubuye ke isibongo kubuyele kubuyele zonke kube right mekukuthi mhlambe kwakuyisifundo kwakufanele usifunde afanele ngabe manje ususifundile kudluleke phela manje ngoba manje it's hard yabo uke wachaza ukuthi kanti ubolobolile umakoti yes bengimlobolile and ukumlobola kwami ngamlobola uyakwazi nje unemali uyalazi phakethe lakho uyazi support yakho ngimgibelisa ibhanoyi from here to ngimsusa la ngithi hayi ayingazi ukuchecka in engazi lutho eloku ngithi asihambe
eKing Shaka sigibele eKing Shaka masifika eKing Shaka sofika sithatha iflight 45 minutes sesifikile eJohannesburg sesisuka eJohannesburg sifikile ngizorequesta because benginamoto ngizorequesta then I think less than 2 hours sesifikile endlini from KZN to Johannesburg less than 2 hours sesifikile endlini Asingeneni kulokho ukuthi ube umakoti wakho lo muntu and uyayichaza izinto ezinhle oke wamenzela zona. Uyakwazi uright ephokothweni and ulibonile iphutha hayi ukuthi umfihlelile elenzekile and ubuthi uzamela isimo sasekhaya vele naye ngaphezulu. So kokuphatha kanjani ukuthi yena avesana akhethe ukuhamba indlela yakhe ngaphandle kwakho ngoba nakho usenkingeni ekanje yabona ke lokho ke uyakulimaza kangakanani lonto le lokho kungishayile la in my life nje ngoba phela nawe ubese sebenza ngasesikhathi yini esimhlula manje ukuthi okay umyeni wami ngimbonile ungisupportile ungenzele izinto ezinhle mhlawumbe sekuyisikhathi sami nami manje njengoba ngisebenza ukuthi ake noma ngabe kuthiwa wawungeve kuthiwa uyabhenka ke ngalokho mhlawumbe ungakhalela ukuthi mhlawumbe uyakweleta ngokuthi wenza izinto ezinhle cha bowunakekela nawo umakoti wakhe okuma wengane yakho so ngesimanga sokuthi akazange azakubuyise lokho noma ngabe kuthiwa wayengakweleti kuphathe kanjani khona angiphatheki kahle because manje kodwa kuyisifundo kumina but angiphatheki kahle kuyisifundo kumina ukuthi no makufanele ngithola umuntu wesifazane nengizongidecide ukuthi ngimlobole because ngisazolobola futhi yabo or ngiyajabula ukuthi awuphela kabandla ngiyajabula makuthiwa ngithola umuntu futhi ukuthiwa okay ngiyamthola umuntu straight engizomthola okay ngithola ukuthi ngimlobole ngimcela uNkulunkulu nabo abantu abadala ukuthi no yazini mafanele ngithola umuntu okanje njengamanje because lo muntu loya ekade ngithandana naye ube umuntu vele oyithandayo izinto umuntu wama-wave umuntu yabona nje ngeke ngamthengele eJohannesburg exclusive ngamthengele 24 inch 4500 yebo ngamthengela i24 inch eBrazilian ngaphinde ngamthengela bana ngazi bani o18 noma o14 angazi noma ubani kodwa kwakuyi Peruvian hair wathenga ngimthengele lezo inwele yebo serious ngimthengele ngingena esitolo ngithi okay bemenzele ufuna uphesini wakhe abemuhle ngifuna ukuthi ebemuhle then ugcineni okay indlela engibonga ngayo useposter people abase Johannesburg ayengabazi abaze ngami because yena ufike nami eJohannesburg uyabaposta ku WhatsApp sengibona ufake emotweni isithombe somunye umuntu you understand yabo lokho kubhlungu ngathi ngicela ukuthi okay uNkulunkulu ngicela uNkulunkulu ukuthi anginike khona ngiphatheka kabi ukuthi okay ngimlobolile ngamenzela izinto ezinhle kanje but ngicela nje ukuthi uNkulunkulu angazi ukuthi anginikeze omunye umuntu ngihile ngoba ngifana nomuntu ohilile njengoba ngikhuluma kanje ukuthi hayi ngiyathi ngiyahila yes ngoba ngikhuluma kanje into kwesinye isikhathi mawuyisplitter out uyikhuluma nabantu uyakwazi ukuthi uyakhona ukuphefumula ukuthi okay kunento engidla la yabona lento angaze ngayitshela umuntu this thing first time ngisho ngalento le empilweni yami ukuthi kunento eyisigaxa nje engaka ukuthi ngimina bengihlala endlini ngithiwa ngiyahlo kodwa uhlelelo kanje kodwa nami ngisengibuza sengingedwa sengirizini uthi khona umuntu ongathi uyahlola ekuhloleni endlini black ungaboni ngoba uvela ubuyisa umqondo egcineni sekudlulile uyima ubona ukuthi hayibo nobe kudlalwa ngami la yes that is why ke mina sithi ngithi lento le yayi under influence shoot khona into ababengenza yona ukuze umqondo uhambe udanga ngoba ngangeke ngikwazi ukuthatha i-decision ukuthi angiresign emsebenzini because uyazi phela umsebenzi ngiyawudinga umsebenzi because unomndeni ufanele ubhekelele kufanele ngubhekelele but there was something eyingiphusha yabo bake bachaza ngalezi zinto lezi zokuhambisa ingqondo yomuntu angazi noma bizosadawana noma yini mina sometimes ngiyaprefer ukuthi umuntu athi letha la iphone mhlambe angikhombe kommesi noma yenzeni kunokuthi ngiyigcine nginefone esikhwameni ngithi ngiyayibheka sengifikile endlini angisena phone awazi ukuthi kwenzekeni ingqondo nje mhlambe ngazi ukuthi yo kuningi kakhulu imagine uzolahlekelwa imali 386,000 yabo lo mali obuyithembile ukuthi okay le mali le bengithembile ukuthi ngizonza one ngoba sasiplanile naye ukuthi okay ngizothenga indlu la mangifika eThekwini ngoba vele sengikwenzile ngaresign
ngizothenga indlu mangizinemoto then ngibone ukuthi mhlambe ngihlanganisa kanjani kwezinye izinto then impilo lapho izorecover. Akwazakanga ukuthi kwenzeke konke lokho because imali ihambe nobani noFred Bukwena wase Uganda. Kuneli dolobha lakhona elikhulu manje. Khona uyalikhohle. Khona idolobha lase-Uganda elikhulu lakhona ngazini. Khona uhlala kulona leli dolobha and umuntu nje and kodwa akatholakali phela ngoba ngeke umthole umuntu wase-Uganda banama policies abo akhona e-Uganda. Yabo? Kubantu abaskema abantu kabuhlungu kanje mhlawumbe ungafisa ukudlulisa umyalezo uthini kubona? Abantu yabona ke manje abantu yabo ukuze nikwazi ukuthi mhlambe umphakathi uphile nomphakathi uphile nje ngokweqiniso yabo abayeka abantu ukuthembela ezintweni zabo Facebook ku social media kakhulu yabo indaba ye social media ukuthi uzothola into ku social media then wena uyahamba uyalapho uyokwenza into uyokwenza ungathembeli ku social media and labantu kuthiwa bayalapha abasiza abantu you rather pray because ayikho into edlula khuleka kunawo wonke you rather pay nokuthi uhambe uye kubantu uthi wofuna wena usizo kubantu yabo kubantu ngavele ngadecide nje ukuthi no angingafuni isizo kumuntu because usizo lwami ubani uNkulunkulu kuphela manje because manje naye ngimthandazile ngakhuleka yashintsha impilo kwaguga iteko kwaguga iteko kwaphela iteko kwaphela ama-anda kwaphela ama-anda yes kwaphela amabhlungu ngama nebhlungu elilodwa and then ngihamfane ngirecover lapho you understand ngarecover lapho yabo so abantu abayeke indaba yokuthi belokho bethi bayahamba bayodlala abantu ngoba khona abantu lapha kulezi zinto abazenzayo lapha emakhoneni kunezinto kuna something else wena uzofika kumuntu uthi unamandla ngoba wena usuku unepower ngaphekwa lo muntu lo ozokusiza kwenzeke nje wena akwenze wena umqondo wakho uthi uhambe uduka umqondo akumase kudusa umqondo uzokwazi ukwenza noma yini akwenze njenge remote control akwenze noma yini uvumele noma yini ayisho khipha imali noma yipi kalula njengabathengela inkomo leyo nkomo bayidla afica isikhumba naleli bhosi lemali ngafica le yabo yabo mhlambe ke mase kuthiwa kuyenzeka umakoti wakho uyayibona le video le mhlambe yini ungafisa ukuyikhuluma kuyena uyisho ngene yes yena mayingabona ivideo umama mina mayingathiwa nje yena uyayibona nje le video mina nginankinga ngoba mina I'm healed ngi right ngibekile ngaphakathi because manje sengisplitile out yena futhi yena akanacala imina ngenza icala yes akanacala yabo so yena icelele ukuthi angishiye the time la umdinga khona ngempela yabo because naye kuzenzekile igameko engizwile zakhe yabo after that kwenzeka igameko kuyena ezinzima ngabona ukuthi hawu into uthi usuyizwa late ngenza ukuthi washonele ingane yakhe endala ezalwa omunye umuntu yabo and lokho kubhlungu kumina kungiphatha kabuhlungu ukuthi angikwazanga ukumsupport yes angilapho enginida khona ngoba phela bengidinga nje umuntu omlobolile usuku umdinga umuntu wakho makuthiwa okay usewashonelwe ingane enze ukuthi ushonelwe ingane and kwabhlungu kumina uthi okay uyashona sengize ngizokuzwa ingane isiyancosha kudala after mhlambe sokuphele ngisho unyaka ngoba ngiba ngisakhuluma naye yabo yayibona so nje yena into engifisa ukuthi makuthiwa ubona le video ngifuna ukuthi achillax angabi nankinga futhi angasho ukuthi uSithembisi usehambe ekhuluma kanjena kanje nami ngikhiswa into engaphakathi ngishiswa into engaphakathi yes ngishiswa into engaphakathi kumina then mhlambe lapho ke ngizokwazi ukuthi ngihile ngenze izinto noma ingabuka ubani the whole South Africa noma ingabuka ubani I don't have a problem because into vele uNkulunkulu
uNkulunkulu mina ngumuntu waNkulunkulu angithakathi angenzi lutho ngiyakhuleka nje kuphela into engiyenzayo angihambi ngithi ngizohamba ngezinyangeni noma ngizokwenza ukuthi noma ngizokwenza ngize ngilenzile iphutha empilweni elikhulu kunazo wonke amaphutha ngaphelelwa umsebenzi ngaphelelwa ngalahlelwa umsebenzi ngalahlelwa imali ngalahlelwa unkosikazi ngalahlelwa ngangabe nalutho then kufanele ngiqale phansi then yabona Mhlambe ungathini ukubaduduza abanye abantu abaskemekile empilweni zabo bethi bafuna ukwenza impilo zabo zibe ngcono but baskemeke okuyikona ukuthi abakaze baze baphumele obala ngenxa yokuthi abekho ready but bayafuna ukuhila ngaphakathi enhlizweni zabo kuyikona ukuthi abakazi baze bakhuluma abazi lo muntu owashawa iscam nje akafuni ukuhila uthi cha no abantu abaningi abahlangane kunama groups la ngaphandle ngoba you can't ukuthi lokhu ukhiphe into you keep your things inside yourself because your intrapersonality uyayibulala wena yourself if wena uzothatha izinto ulokhu uyigcina kuwena kuningi ulokhu ugcina kuwena okay bangiskemile mhlambe ngidlelwe imali mhlambe ngithathelwe imoto mhlambe ngenzele ukuthi ngadlela umuzi kanje yabo so lokho kunezinto kunabantu ama groups nabo o Black Life yabo then abantu bayasinda even ngayo le channel I understand bayabuka YouTube bayabuka everywhere yabo bayasinda ngayo le channel yabona uthola ukuthi lokho engisho or this story engisixoxayo right there are so many people who will heal yabo because of what I was saying today yabo Ngiyabonga nje istep osithathile sokuthi uzokhipha kusenhlizweni and ushilo wathi vele ungcunywana manje and ngiyathemba nami ukuthi kuzoqhubeka isikhathi kuze kudlule kubohle ugcina usutholile umsebenzi but ke before nje ngivale ngiyacela ukuthi uphinde ungiphindele inamba yakho namagama akho ku Facebook ukwenzela ukuthi mekungaba khona kuthiwa liyaqhamuka usizo oliqhamukayo bakwazi ukuthi bangakufica kuphi bangakuthola kanjani. Okay, ngizoqala ngoFacebook manje kuFacebook ngokuthi S Child Mhlongo. Okay. TS Child Mhlongo. TS uT omkhulu no S omkhulu no child nomhlongo. Yes. But inamba yami yona ithi 060 69 14 551. Ngiyiphinde futhi okwesibili ithi 060 69 14 551. Baba Mhlongo ngiyabonga kakhulu usungivakashele ngikufisela nje inhlanhla kona konke okuzamayo. I thank you. Mbuka lapha ekhaya sicela usungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Bye. Ayo.